Assalamualaikum. Penasaran sama pempek Palembang? Yuk bergabung di kelas pempek Palembang di Lembaga Kursus Ita Yudhistira. Semua diajarkan, dari pemilihan bahan, proses pembuatan, tip-triksnya, anti gagah, dan layak jual. Materinya, pempek kapas selam, pempek telur kecil, pempek lenjer besar, pempek lenjer kecil, pempek keripik, pempek pistel, pempek adaan, pempek tahu, dan pempek kulit. Lengkap dengan cukonya yang asam, manis, pedas, segar luar biasa. Ayo buruan bergabung. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never